Где? Здесь? Pasukan khusus Chechnya yang dikirim untuk membantu invasi Rusia di Ukraina menunjukkan rekaman pencapaiannya. Mereka berhasil menangkap sejumlah tentara Ukraina dan menyita peralatan tempurnya. Pasukan Chechnya maju langsung di parit musuh dan memaksa tawanan keluar dan menyerah. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan khusus Chechnya menangkap tentara Ukraina selama pertempuran sengit, namun tidak dirincikan lokasi parit tentara Ukraina ini. Tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Pasukan Ramzan Kadyrov juga berjanji tak akan melakukan kekerasan pada tawanan. Mereka yang menyerah akan tetap hidup. Kami akan memberi makan dan minum untuk para tahanan. Kami tidak akan memukulnya, kata pasukan Chechnya. Оказываем первую медицинскую помощь пленным. Винницкая область, Бандеровец, значит. Винница, знаю, парни, я вас знаю. Братьев пришел стрелять. Аптечку съем, да, Опа! На 12, давай отходим, или что делаем? Вперед! Без. Сумку где оставил? Там где-то трепнется, понял, там походу на вылет пошла. Да, это где-то так, походу, чесануло, понял. Чисто. Мы просто не увидели, он лежит. Победа за нами! Ну, покажись сюда. Покажись, лицо показывай. Сюда смотри. Оу. Веревку найдите, чтобы руки завязать. А я еще жгут, поможешь, жгут. Жгут, дай! Жгут, дайте, пацаны, жгут. Руки связать надо им, надо жгуты. А? Не, нету. О! Вязать его будет. Да, его надо руки связать. Setahun berlangsung invasi, Rusia melaporkan secara total 400 pesawat Ukraina, 218 helikopter, 3.373 kendaraan udara tak berawak, 411 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 156.990 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-380.